Muri Sudani umutwe witwara gisirikare uzwi nka Rapid Support Forces ejo ku cyumweru watangaje ko wafashe ikigo cya polisi kiri mu murwa mukuru. Impirimbanyi zavuze ko abasivili 14 bahasize ubuzima. Ejo ku cyumweru kandi Mohamed Kone uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe amatora muri Siyeraliwone yatangaje ko amatora yabaye kuwa gatandatu ariyo ya mbere meza abaye mu gihugu. Ibyavuyemo bizatangazwa nyuma y'amasaha 48. Minisitiri w'ingufu n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro muri Afurika y'Epfo Mantashe yasuye ibirombe mu mujyi muto wa Virginia ahaguye abantu 31 bazize iturika rya gaze metane mu kwezi gushize. Amavuta y'ibikomoka kuri petroli yo mu kigo cya Kiri cyo muri Nigeria yamenetse yahumanije ubutaka buhingwamo n'umugezi bituma imibereho y'abarobyi n'aborozi mu karere ka Ogoniland irushaho kuba mibi. Abaturage bo mu mujyi wa Sfax muri Tunisia ejo ku cyumweru bigaragambirije abimukira bahageze ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Uyu mujyi wa Sfax niwo ugaragayemo bwa mbere abimukira bambuka inyanja bajya i Burayi.